Sibongwane lesithokozile ebusuku namhlanje 80% kulapha ngakwaZulu Natal nakezinye indawo nawuthi uyaqala lapha ku Free State ngapho likhona izulu nakezinye ingqenye ezikhona ngapha kumakhalana bethu likhona kana uqala khona ngapha ngeKapa kunalitho mimoya namandla igijima kakhulu lapha ngePumalanga Kapa sihlogomele khulu mambala nesikhambela lesi sifunda kuhle khulu mambala nakhona ngapha ngeKapa lisaragela phambili lokwathela 80% amathuba wezulu nakhona ngapha ngePumalanga Kapa ukhuphuke njalo uthi kwaZulu Natal nakhona lapha kumakhalana bethu nakhona lapha nyana ngeMpumalanga nakhona ngapha ngeGauteng kezinye indawo kuhle khulu mambala 60% amathuba wezulu kushokho ukuthi kusasa likhona izulu ebusuku namhlanje likhulu ke izulu likhulu kwamambala nakhona ngapha lisifundeni sakhona ngapha khona ngapha ngePumalanga Kapa siyabona ukuthi nokho ke nemjijo iduma kumbi khulu kwamambala ebusuku namhlanje nakusasa isazokuragela phambili lirarambe njalo ukwehla sithi khona ngapha ngakwaZulu Natal sihlokomele khulu kwamambala nasivakatshela lesi sifunda siqala amazinga okuchisa sibone ukuthi ajame njani kusasa kuhle ke nakhona ngapha ngePitoli likhamba lwathela malanga nambama uthi lapha ngeJohannesburg nakhona ngapha Springs lapha eBruton obukhulu zakujama lapha ku27 novakatshela lesi sifunda kushokho ukuthi liyachisa kodwa liyawathela elimpopo phezulu kuyachisa lapha ngemusina ngapho na uqala lapha ngeThoyando uqala edzanini ngapha Pulukwane ngapho likhona izulu liyachisa likhona izulu nasivakatshela lesi sifunda siqale khona ngapha ngeMpumalanga lekhona umbicane esikhukhuze eMiddelburg emalahleni ngapha ngeCarolina nesekunda ngapho ngeMkhondo nokho ke 22 novakatshela lapho ngakwaNdebele yonke kusasa likhamba lithi uphola nina benkashani kamenzi yaphuza umlaza ngameva pass lapha nyana ngeKokstad ngapha ngeThekwini nangapha ngeMgungundlovu nalapha eLesmith siyabona ukuthi likhona izulu ngapho 22 novakatshela lesi sifunda asilikale khona ngapha ngePumalanga Kapa sibone ukuthi ngapho lijame njani uyalibona imali itswayi wehle uthi mthatha kumakhaza econce ngapho lizithi 18 ngapho uvakatshela lapha eGraafrenet lijama lapha ku18 novakatshela ngapha eGqeberha 19 novakatshela lesi sifunda silikale khona ngapha Western Cape eBeaufort West likhona izulu ngapho kanti ke kumakhaza 19 ngeWorcester eCape Town siyabona ukuthi lizakujama ku19 novakatshela ngapho kutsho khona ukuthi kumakhazana ngeHlagweni Kapa siyabona ukuthi nawuseKurumane Uppington Kimberley ngapha ngeSpringbok ngeCarnarvon Calvina 23 novakatshela ngapho likhamba lwathela kezinye indawo Free State uyalibona ukuthi nawuseBothaville saSolburg Frankfurt ngapha ngeVelkom ngeBethlehem ngeBloemfontein Vicksburg lizakujama lapha ku23 novakatshela lesi sifuna ngapha ngeHlagweni Jingalanga lapha ngeRustenburg eMahikeng wehle uthi Ottosdal 25 novakatshela lesi sifunda umndungwa ubungela kokosi uthi iye zwena Ndebele